tua hi le video khan na bol utin hi le metamask wallet na testnet coin ipti claim bol de ham iti collect go bol ji dham ti sui bol de ama se pe na he metamask wallet na nu ti hi melu na le 0 tbtcs kiti di hen hi chi phat la hin tua hina bol de hi ham ti le metamask wallet na ne address copy na bol de hi chi na china me la khabe na me public address copy kiti tai je pha le chun satoshi app sa lu de satoshi app sa lu ding hoi rangam chia hai lu ding he satoshi app sa na lu na he le hi chengu men de na ba la mining na me ding mining na me le satoshi chain test net hung ding china me ding ba na lu ding na tor su ding satoshi chain test na lu how to conduct testing on satoshi kiti che pe ni bele chun faucet kiti ta ni na pai faucet link che pa na lu de chrome na select de browser pa ban le che input your satoshi chain test net na ko copy board he azawa metamask wallet address abale get tbtcs me de transaction success ta nanu le get usd chu achom na me thaina hi jang le chu process chu me sei da tang kani to chu metamask ai galut ki duit metamask ai lut le satoshi testnet coin chu khat anum de diakta che vele auchen 1 tbtcs ki ta 1 testnet coin nei tin ta ichi chan choi tai faucet na claim gg de hi ichi btcs coin satoshi app sa na lut testnet na lut ichi ka chu hi